Барлығыңызға сәлем достар, мында новый упаковка бар. Мұны осындай бар. Новый упаковка осындай. Палё. И потом осындай. Мягкие игрушки. Мягкие игрушки. Так, осындай. Деген банағы. Міне пластыры тоже новые. Осындай. Қыз пластырымен. Ой, кешіріңдер. Осындай. Ой. Пластыр. Осындай. Как всегда. Сондай пластыр болады. Осындай пластыр. Көрсетіп тұрған. Осындай. Девочкасы пластырын. Ой. Ну ладно. Так. Давай біздер мында таңдаймыз. Мехон. Давай біздер деген. Ну? Зеленого. Ой, кешіріңіздер. Что-то тыңдамай жатырмын камера. Ой. Ой. Ну ладно, мен қазір барлығын объясню. Так, мұны. Просто так. Так, біздер мында таңдаймыз. Давай осындай. Бірінші мынаны мягкие игрушки замашытым. Маған күштім. Просто так емес, так. Маны просто прямо. Так, біздер мынаны таңдаймыз. Точно. Давай бірінші самый последнйларды таңдай береміз. Так, мына последний. Давай біріншілерді таңдаймыз, тоқтаңыздар. Біріншілерді таңдаймыз, мына бірінші. Просто так ала береміз болды. Мына бірінші. Сосын тағы мына бірінші. Тоже. Так, бірінші мына. Так, бірінші мына. Пока менің. Так, мыналарды убирать ету керек, да? Мен мұны кете берем. Иногда мұны. Так, мынаны убираем. И потом основную убираем. Мынаны. Мынаны даже убираем пластыры. Мынаны. Так, давай осылай согласимся. Сендер шаймен печенька алыңыздар, компотпен. И потом қараңыздар, мен видео просто там осындай болады, осындай. Просто осындай болады. Маған ұнайды. Прям. Мына поставь. Так. Давай мына. Так, мына біздер алдық барлығын енді. Осындай күшті яркие пакетиктер алдық. Так, мына блокнот. Так, что көреміз. Так, біздер деген давай. Мұндағы таңдаймыз. Киндер. О, қандай екен? Міне живот. Қаттап аламыз біздер. Так. Что-то біздер таба алмай жатырық. Давай біздер мына жерде жасап көреміз. Что-то таба алмай жатырық біздер. Так. Міне. Животные. Міне. Не? Интересно. Ішінде не болатын маған. Прямо. Так. Так. Ой. Ну ладно. Так, комментқа жазыңыздар неше. Не? Так. Не ойлаймын без. Не қарамайын. Мен қарамадым, шынында айттым. Мына. Осындай. Киндерді пока дейміз. Ну ладно. Между ними. Так. Замашем. Посылай. Оп, сюда. Замажем. И потом вместим. Так, с вами засадимся. Так, все, мы видео. Так, давай
Ой, кешіріңіздер. Осыны пластыры. Несе подглядывает бізерге. Что-то ашық тұр. Зато білмеймін. Міне пластыры. Пластыр. Осындай. Мында бірнеселер жоқ, ну ладно. Ашамыз. Вална целый. Осындай. Не қыз. Ой, номері жоқ. Ну, номерлары жоқ олардың. Ой, что-то осындай оқатта. Ну ладно. Так, жастырамыз. Давай біз мына жерге жастырамыз. Осындай. Так. Біздер деген енді мындағы таңдаймыз. Правильный дро, біздер деген мында таңдаймыз. Так. Давай. Осындай. Мягкие игрушки, потому что... Ладно, доктор. Мягкие игрушки. Прямо осындай. 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 Блин, языке. Так. Маленькие. Так. Здесь что-то того мажет. Да, мягкие игрушки не стамаем. Да, есть маленькие. Ол мыяқта оның кастының бетінде. Міне. Ой, что-то усердел. Мен байқавадым, ол ішінде күшті открывается деп ойлаймын. Да, мен білдім. Көрсетіп жатырмын ба сені? Так. Екі, сосын. Ой, что-то шұрттады, да? Ой, жұрттым. Ну ладно. Ну, мына чудесные смайликті жұрттым, ну ладно. Так, біздерге только всеки қоямыз. Вау, біздерге екі смайлик біздерге. Пасть, біреу улыбнется. И потом біреу... Ой. На, ашылым кетті, ну ладно, төрт ол. А мына тап алыңыздар. Талоныздар, мынау или мен без. Точно без? Екі. Жоқ, я не угадала. Что-то қалдым. Мен білдім. Мен білмедім мынау екеуі. Так, жерін алсамыз. А, осы жерге жабыстырамыз. Смайлики. Көрініп тұр ма? Сонда комментарий жазыңыздар. Көрініп тұрса болдым. Так, ой, что-то көрініп тұр. Қай жері? Мен мынаны алып тұрмын, мынау деп, мынау деп алып тұрмын, алынбай жатырмын. Так, міне. Болды, мына екеуі қақ қойып, 1 мен 5. 15 бақшат. Давай біздер мында ашамыз. Давай красная тема. Все, ладно. Красная тема осындай. Красная тема. Білмеймін, мен жасырем бе, жоқтырмеймін бе красная тема. Сондай. Так. Міне красная тема. Міне красная тема. Так, біздер ашамыз мені. Так, ашқанда. Қазір так, наконец-то болдым. Так, біздер мені ашамыз. Міне. Мені банан версию деп жатыр. Вау. Вообще, что тек қана замок. Не істеп қалған. Жұрт бастадым. Просто так жауып келдім есікті міне. Вау, есік. Андай. Не, анаяқта дауыстар естілмесін деп. Так, қараймыз. Зато не пострадала пойти. Так, интересно, номер яка. Лак. На жере тұрады. Интересно, ладно, екен. Мен ойладым осындай деп жестіп. Прям точку. Так. Ал қалғандар қайда? Біздер
Красная теманы біздер закончили, ал екеуі жоқ. Или мен сатыстырып қойғам ба? Что-то көрінбейді. Красная тема закончили, ал әлі екеуі жоқ. Мына. Мен білмедім. Даже осындай болады. Так. Да, я біздер мынаны авокадо бокс, ол мына жақта. А, жоқ, мына жақта емес. Бар, мына жақта. А, мягкие игрушки, а мягкий сияқты. Мына мягкие игрушки. Таптым. Наконец-то таптым. А еще жирным бана бері табалмаймын мягкие игрушки. Так, қаяқпен ашады. Что-то ау. Пожалуйста, айтыңызшы қаяқпен ашатын. Түсініксіз. Так. Мен что-то нені қалдырмаптым мындай. Не. Так. Ну ладно. О, мына. Так. Так. Комментқа жазыңыздар, неше придется, мен просто так қоямын стоит. Тогда кармашка. Тогда не попадется. Ну, білмеймін қалай ашатынымды. Ну, қараймыз. О, мына жерде дымда жоқ. Вот. Не істейміз, просто так қоямыз. Так. Я не угадал. Мен мынау деп айттым. Мына жерде. Мына номері жоқ. Мен қоймадым просто так. Мен просто так қоймадым. Мына мен өсіртемін. Ну, снимать сырье. Не подходит. Ну ладно. Все равно, да, біздер жабыстырамыз. Біздер алдыңғы нені бірінші нелерін таңдадық. Мына тоже бірінші шықты мына. Мен ойлаймын мына бірінші. Мына. Ал мына жері соңғы деп. Потому что осылай болады. Мягкие игрушки. Енді авокадо бокс. Авокадо бокс. Ой, кешіріңіздер. Уронила. Мен алмадым мұны. Так. Что-то неге мойғадым. Мен тоғылмай жатырым, кетті сіздер көрсеңдер. Мана чай ем. Так, пока что. Мына авокадо бокс. И наконец-то мен ашамын. Просто так нетерпение жду. Пошел открою. Комментқа жазыңыздар, неше попадется. Мен торт. Как всегда. Торт? Жоқ. А, торт, ну ладно. Вау! Мен ускорнялась так. Так быстро ускорнялась. Просто не знаю. Просто от восторга казать. У меня день ручка, а не. Ожог усердие. Ну, как всегда. Прям шикарно. Сіздерге комментқа жазыңыздар, сіздерге шикарно болды. Шикарно емес па? Өзіме просто шикарно. Атмосферно было. Пока, платочка. Прицелься. Красивенько, авокадику. Осындай шықты. Ну, осындай класс. Лайк. Мен төрттемін. Қалай майын? Жоқ, ол не? Ол Панама. Мендегі көйлекке боласам. Міне Панама осылай. Келесте торт шығады. Ну, закончим это. Коллекция, как всегда. Так.
Зато мен таңдамадым да. Ну, рахат болды. Осындай. Давай смар. Ой. Чуть-чуть. Да, так. Так, лучше. Так, такие красивые авокадо. Тут авокадо. И потом сердце. Как атмосферно. Так. И потом телефон есть. Авокадо. Пенал есть. И потом такой футболочка. Сода медью. У меня много. Ваша новый каталог появится. С вами завтра. Купальники. Мы закончили наш коллекцию. Да, добро. Не, купальник со мной через молодец. Вообще-то атмосферно просто. Ну, серьезно. Просто сырно. No. Посмотрим. Как атмосферно. Просто мне атмосферно. Буквально мне атмосферно. Так, да. Так, лайк. Кому надо сол видео, лайк и потом подписка. Пока-пока.